Pemirsa, melomba ring Pantai Gampong Jawa Banda Aceh tanggal Kutus kantos 16 September warsane mangkin Persatuan Olahraga seluruh Indonesia Porlasi Bali molihang asiki emas antuk Pulau Bali. Tedun ring nomor kelas Formula Kait Putra pelayar Bali Iwayan Wiranata Meranggi Presiden Embas molihang medali emas anutin ancang sane keaptiang. Pelatih layar Bali Sujana Mausang, pelayar Bali Iwayan Wiranta Meranggi, Presiden Molihang asiki medali emas untuk kelas Formula Kait Putra. Medali emas sane kapulihang inucap anutin anceng sane sampun kaaptiang. Anceng inucap taler pates sarang medali emas ritat kalepon kaping kali ring Papua. Ring penghargaan medali emas inucap Sujana taler ngicenin apresiasi tur merasa bangga majang atlet ipun. Kawawahin ring kalah pungkuran usan pon kaping selikur Aceh Sumut inucap roda organisasi Porlasi Bali pacang kasuk serang majang pengurus anyar mawinan Porlasi Bali pacang laksanayang musda ring panguntat warsani mangkin dan pos nguningayang.